Suksema antuk galah sane sampun ketiba ing psikiatria. Nanging sedulur latur nenten lali taler titiang. Majeng haring para pamiarsa sareng sami sanebang wangen titiang. Para angga dan juri taler sanebang titiang. Nenten kasep taler majeng haring pamila pacentokan lomo masa globali taler sanebang tresna sih. Ring rahina sane becik puniki titiang jadi pacar masatwo sane memurdeng i cicing budi. Nanging sedurung titiang masatwo i cicing budi puniki titiang mataken sareng pamiarsa sareng sami sampun uni satwa punika i cicing budi. Yeni nenten ngiring biasa yang satwa titiang sane memurde i cicing budi. Wenten koleh katuturan satwa madan ye i cicing budi. Buka adane punika cicing budi. Ia berat tur kes gores. Sedok dinaan i cicing budi punika Lismes amah ipun ring sisen jalan. Ditatkala ipun lismes amah ring sisen jalan, nenten wenten imanusa saresna teken ipun i cicing budi. Kacerita lantas i cicing budi punika nyesel teken dheweke. Sawire nenten wenten imanusa sayang teken ipun i cicing budi. Sedap binaan i cicing budi punika mes amah ipun ring tengahing pekan. Rita kala punika wenten anak sane katun moajengan menetun kacingaken oleh i cicing budi. Lantas i cicing budi punika mepikeun teken dheweke. Yen i dheweke manados imanusa kengken jelgan kenane man idewe ngamah ane belah-belah subelantas kenta malih i cicing budi mepikeun malih jebos petek idewe jadi pacar tangkil meriko kepul dalam mangde idewe menados imanusa. Kacerita lantas rahina sampun wengi i cicing budi punika laut mejalan mereka ke pura dalam. Ngantos ring pura dalam i cicing budi punika laut mebakti disubane i cicing budi mebakti medal betari durga tur metaken teken i cicing budi. Cicing budi apa kalian cai main kemudian cai nyamat nira masaut punika lantas i cicing budi. Yeni ledang betari durga mepijak mangda titiang punika medados imanusa. Rita kala punika i cicing budi punika medados sang imanusa. Disubane i cicing budi medados imanusa. I cicing budi nenten ipun ngamah-ngamah. Sawire i cicing budi punika nenten uming ipun makarya. Marah-marane ipun mama ulian ipun bener memalik ring disabunyannya. Kacerita lantas minat mewah ipun medados imanusa malih ipun tangke ring pura dalam. Ngantos ring pura dalam medal betari durga termetaken teken i cicing budi. Cicing budi apa malih kalih cai main masaut punika lantas i cicing budi. Yen ledang betari durga mepijak mangda titiang punika osang kados imanusa. Yen ledang betari durga mepijak mangda titiang punika madados ipopate.
Rita kala punika nujuang pesan ide Sang Prabu. Duaning ide Sang Prabu kekirangan ipun pepatih malih asik. Laut ketujuh ipun Icicing Gudeg kedadosan ipun pepatih. Disubani kedadosan Icicing Gudeg pepatih. Mina Icicing Gudeg nenten kedadosan kija-kija. Sejabana tuah kenika yang tangke kepuri kemanten. Disubane kenten minat serahina sewai-wai Icicing Gudeg punika kenika yang tangke kepuri. Lempurian rares Icicing Gudeg ningaken anak-anak agung. Laut mempikirna malih Icicing Gudeg. Yen idewe medados anak agung. Ken jelegan tenang malantas idewe nunden panjang kemanten. Kacerita lantas rahina sampun wengi malih Icicing Gudeg punika tangkel pura dalem. Ngantos pura dalem medal durga terkedaken teken Icicing Gudeg. Icicing Gudeg apa malih cai main saur punika lantas Icicing Gudeg. Yening ledang Betari Durga punika mopija mangerti tiyang punika medados anak agung. Disubani Betari Durga punika ledang mopija Icicing Gudeg punika kedadosan anak agung. Lawan warna utawi rupanya Icicing Gudeg mesai punika teken ide Sang Prabu. Kacerita lantas rahina sampun semangat. Icicing Gudeg punika keiring meburuan ke tengah alase anduk pepatih miwah panjang-panjangnya. Rita kala keiringan punika meburuan ke tengah alase laut mecelik punika lantas ide Sang Prabu. Ngantos rempurian sami panjang pepatih sanuwenten rempurian kaget utawi kejut ningaken ide Sang Prabu wenten rempurian. Tur panjang-panjangnya mekaken nampi sane mawenan ide mendulak saking keburuan kepurian. Masaur punika lantas ide Sang Prabu. Yening idewe sampun pulih sabdo saking ide Betara nenten idewe gelugrem mati-matian nika sane mawenan idewe metulah saking alas punika kepurian. Laut sami panjang-panjang punika ngugu baos nenek ipun ide Sang Prabu. Kacerita lantas serahina sewai-wai punika ide Sang Prabu wantah main wikara kemanten rempurian. Ane patut benah peliham, ane patut pelih benah tekeni ide Sang Prabu. Serahina sewai-wai taler kaopat punika ide Sang Prabu tekeni panjang-panjangnya. Minat malih mewah punika medados anak agung. Laut malih punika rempurian Icicing Gudeg punika ngingaken okan anak agung. Disubane ngingaken okan anak agung minat kerasa yang elah medados okan anak agung. Laut Icicing Gudeg malih ipun tangkil ring pura dalem. Ngantos ring pura dalem medal Betari Durga. Disubane medal Betari Durga laut malih ketakenan ipun Icicing Gudeg. Icicing Gudeg apa malih kalih caina masaur punika lantas Icicing Gudeg. Yening ledang Betari Durga mapija mangerti tiyang punika medados okan anak agung. Rita kala punika disubane
iciceng budek punika padados okan anak agung laut warna utawi rupanya punika masai ipun tekene I Raden Mantri. Kacarita lantas sampun rahina semongan sami banyak-banyak sane wenten ring puryanika nenten nyingake I Raden Mantri. Lantas wenten rauh punika I Ciceng Udek duaning I Ciceng Udek mesai warna utawi rupanya tekene I Raden Mantri laut punika I Ciceng Udek keseni Raden Mantri. Kacerita lantas I Raden Mantri rikala punika keurungan ipun sastra rikala keurungan sastra napi je punika petakenan I Raden Mantri nenten uning ipun punapa-punapi laut kekerpangan raris ipun I Raden Mantri mekaengan punika lantas I Raden Mantri sekali punika baos nyanyi I Raden Mantri laut malih ipun ketakenan I Raden Mantri malih nenten uning napi-napi malih taler ipun mekaengan disubane kenten pedih jengah punika gurunya I Raden Mantri laut I Raden Mantri kekeplangan atau penggaris iwah penyalin angyang ipun nikdik mak ngantos pesu encah ipun ucap kacer wawu keurusan nikdik palanya ipun I Raden Mantri. Kacerita lantas rahina malih sampun wengi malih ipun I Ciceng Udek tanggil ring pura dalem ngantos ring pura dalem medal betari durga termetaken tekene ipun I Ciceng Udek. Ya Ciceng Udek apa malih kalih cai mai udiang cai sai mai tanggil ring pura dalem saut lantas ipun I Ciceng Udek. Ning ledang betari durga mopijo mangga titiang punika madados Ciceng Udek sekali jati mula duaning mewah antuk titiang yening titiang madados I manusa yening titiang madados bupati yening titiang madados anak agung punika talar titiang mewah madados okan anak agung yening ledang betari durga mopijo mangerti tiang punika madados Ciceng Udek sekali jati mula disubane sekali punika pinunas nyanyi I Ciceng Udek laut ledang betari durga punika mopijo I Ciceng Udek kedadosan Ciceng Udek sekali jati mula. Aini wantah sekali sakjat aini wantah ekadisat punika satwa sane bakteyan titiang atur kekiran lamongan atur sabang titiang lunas genrena sinapura pepangan lanenkan lali talar titiang nyutetan daging baos satwa sane bakteyan titiang cutetan daging baos sane bakteyan titiang punika wantah yening sampun madados I Ciceng Udek ampuna malih mangga madados I manusa sapunika talan yening sampun madados I manusa sampuna melaksana sane neten becik ngiring yening sampun madados I manusa melaksana sane becik angyang punika nyujur kehidupan sane becik lan sane luwih. Ini wantah sekali sapunika jutetan daging satuan titiang antuk kekiran lamongan atur titiang lunas gegeran sinapura pemangan lan untate titiang antuk para mesante Om Santi Santi